Kan nungut ki Chief Minister kejela Miklaya kalayo, manu kita, bat kan nupuar kilabat kum ki Chief Minister. Ali ingin yapet, hakani ke video. Hadin bangilayo ya ka oton masjid, u Kapten Williamson e sangma ulabat kumu Chief Minister nadu ka ar tarik April khat khandai spa nyau phau hadu ka ar phuai tarik January khat khandai spa nyau phu ar. Hadin balayo ya ka jela bapura kaladon ke interim government bat hangni ru u Kapten Williamson e sangma ulalong Chief Minister nadu ka ar phuai tarik January khat khandai spa nyau phu ar hadu ka khat pra tarik March khat khandai spa nyau phu ar. Hadin jong ka election beningkong u Kapten Williamson e sangma ulapat nadu ka khat pra tarik March khat khandai spa nyau phu ar hadu ka lai tarik March khat khandai spa nyau phu pra. Hadin kata penbud dau didipute u balapat nadu ka sipau tarik March khat khandai spa nyau phu pra hadu ka nriu tarik me khat khandai spa nyau phu khandai. Bot sedau bibi lengdo u balapat nadu ka nyau tarik me khat khandai spa nyau phu khandai hadu ka nyau tarik me khat khandai spa prapuai. Hadin nang ta lawan biang dau Kapten Williamson e sangma hadu ka nyau tarik me khat khandai spa prapuai hadu ka arpu saw tarik Februari khat khandai spa prapulai. Hadin kata penbot biang dau ba bibi lengdo nadu ka ar tarik March khat khandai spa prapulai hadu ka lai phuai tarik March khat khandai spa prapulai. Wan biang dau Kapten Williamson e sangma nadu ka ar tarik April khat khandai spa prapulai hadu ka san tarik Februari khat khandai spa prapupra. Bot pat sadau purno e sangma nadu ka nriu tarik Februari khat khandai spa prapupra hadu ka arpu san tarik March khat khandai spa khandai phau. Hadin nang ta lawan biang dau bibi lengdo nadu ka arpu nriu tarik March khat khandai spa khandai phau hadu ka sipau tarik Oktober khat khandai spa khandai phuai. Hadin kani kaladon ka President rule nadu ka khat wei tarik Oktober khat khandai spa khandai phuai hadu ka san tarik Februari khat khandai spa khandai phuar. Hadin kata la simti ya ka kam Chief Minister dau ba didi lapang nadu ka san tarik Februari khat khandai spa khandai phuar hadu ka khat khandai tarik Februari khat khandai spa khandai phulai. Nang ta lawan pat dau SC Marak ubala simti nadu ka khat khandai tarik Februari khat khandai spa khandai phulai hadu ka sipau tarik March khat khandai spa khandai phupra. Hadien kata lawan biang dau bibi lengdo ubala simti nadu ka sipau tarik March khat khandai spa khandai phupra hadu ka pra tarik March jong usnem ar hajar. Hadien kata lawan dau ba Ike Maulong ubala simti nadu ka pra tarik March jong usnem ar hajar hadu ka pra tarik Disember ar hajar iwei. Hadien nang ta lawan dau Dr. F.A. Khonglam nadu ka pra tarik Disember ar hajar iwei hadu ka saw tarik March ar hajar lai. Hadien kata lawan biang dau ba didi lapang ubala simti nadu ka saw tarik March ar hajar lai hadu ka khat san tarik Jun ar hajar nriu. Nangta lawan pat dau ba jidi rembai nadu ka khat san tarik Jun ar hajar nriu hadu ka sipau tarik March ar hajar nyau. Hadien jong kata lawan biang dau ba didi lapang nadu ka sipau tarik March ar hajar nyau hadu ka khat khandai tarik March ar hajar pra. Hadien kata pat lawan dau Dr. Don Cooper Roy nadu ka khat khandai tarik March ar hajar pra hadu ka khat pra tarik March ar hajar khandai. Hadien jong kata kalawan biang ka President rule nadu ka khat pra tarik March ar hajar khandai hadu ka khat ar tarik ar hajar khandai. Hadien jong kani la simti biang ya ka kam dau ba didi lapang nadu ka khat lai tarik ar hajar khandai hadu ka khat khandai tarik April ar hajar sipau. Hadien jong kata lawan ban simti pat ya ka kam dau Dr. Mukul Sangma nadu ka ar phau tarik April ar hajar sipau hadu ka nriu tarik March ar hajar khat pra.
Bat hadian jong kata la shimti pat ya kakam dau Konrad Sangma ubala shimti na do kan riu tarik umaj ar hajar khat pra bat ubadang beteng hado hadian jong ka election ar hajar ar pulai. Ngin ken maru bala pentri kam ya ka presiden rule arsin hamiklea kata kasin baningkong haga khatwei tarik u Oktober khat khandai spa khandai phuwei hadu ka san tarik u Februari khat khandai spa khandai phuar bat ya kasin baar haga khat pra tarik u March ar hajar khandai hadu ka khat ar tarik u Mei ar hajar khandai. U Kapten Williamson e Sangma ulalong u Chief Minister baningkong e jong kajela Meghalaya. Kat bau di dispute pat ulalong ukhasi baningkong e banlong u Chief Minister hapo kajela. Bat u Dr. F.A. Khong Lampat ulalong tang mau marwei hadu menta u Independent MLA ban bat ye kekerdan kum u Chief Minister hapo kajela. Bat ulalong ru u Independent MLA baningkong e haka history jongka Indian politics ban bat ya kekerdan Chief Minister.